absolute gold class in what you do. तो बात्या समय रे आम बंधु माने कोभली भावरे लोकन को पाखरे पहुंचंती विद्युत सेवा को निरंतर करिबारे टाटा पावर परिवार कौन कंट्रीब्यूशन अच्छी आम इंटरनल टीम आम सारनकुल टीम ताकू गोटे सुंदर स्किट प्रस्तुत करके आपण मानक पई नेकी आसीछंती एंड द नेम ऑफ द स्किट इज सुनो सुधी जने विद्युत कथा. ट्रस्ट मी यू गोइंग टू लव इट. ओवर टू द टीम फॉर दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल स्किट. विद्युत विषय जहाँ करू वर्णन विद्युत घटई जान जातीय संपद अपचय करवाटा नुहई उचित भाई नुहई उचित. विद्युत चोरी केबे तो करबनी भाई धरा पड़ी गले निश्चय जेल जीव भाई. बाईपास करी जेबे चोरी तो करिबा अଯথাରେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଜରିମାନା ଦେବ ତମେ ଜରିମାନା ଦେବ. समय विद्युत बिल को देई रिहाती फायदा एबे उठाओ हे भाई. ऑनलाइन माध्यम रे पेमेंट करे 3% रिहाती पाइबटी भले भाई पाइबटी भले. ए घर माउसीटा अटई चकुरी विद्युत बिल देबाकू देखाए चातुरी. केबे स्वामी नहीं केबे पुअर को नहीं मास सरी गला हेले बिल देला नहीं सिए बिल देला नहीं. घरे फैन बुलुछि पानी मोटर कथा की मने न पड़ुछि. मास शेषे बिल देखी मने हुए व्यथा ऐसे जीमा गुडा की कहे केते कथा सिए कहे केते कथा. छिंडी थिबा तार को तो केबे न छुइब तुरंत लाइन मैन को खबर तो देव. विद्युत लाइन तले घर जे करिब अଯথাରେ मरण को बरण करिब सिए बरण करिब. जने बे विद्युत प्रकथा विद्युत प्रकथा. जनसाधारण पाई एते उपदेश देल एबे एबे कर्मचारी भाई मानक पाई किछि कुह. बहुत कर्मचारी भाई शुण मन कर्ण देई निरापदा विषय जे कहूछु बुझाई. सुरक्षित भावे भाई करिले तो काम दुर्घटना केबे भाई न घटई जान न घटई जान. सुरक्षा
ডাকিলে সাথে বড়ই শক্তি অসুরক্ষিত কাম সদা আনই বিপত্তি সুরক্ষা সামগ্রী ভাই দেহরে তো থিলে দুর্ঘটনা কেবে ভাই ন ঘটই ফলে ন ঘটই ফলে ভাইনা বুঝিল ভাইনা টিপিসিওডিএল আসিলা পরে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা পরে এতে যে পদক্ষেপ নেইছন্তি সবু কর্মচারী মানকু সুরক্ষা উপকরণ মান যোগাই দেইছন্তি আর প্রতি মাসরে সুরক্ষা উপরে এক সুরক্ষা মিটিং মধ্য করুছন্তি হেলে ভাইনা বিদ্যুৎ জনিত দুর্ঘটনা কোন কমুছি শুনুন ঢেঙ্কানাଳରେ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆଉ ଭାଇନା ଜାଣିଛ ଗତ ମାସରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ହେଲେ ଭାଇନା କହିଲ ଏତେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି আমার সব লাইন স্টাফ মানে সুরক্ষা উপকরণ নেই কাম করছেন কিন্তু বেলে বেলে এমনি অসাবধানতা যোগু এমনি কিছু দুর্ঘটনা ঘটি যাচ্ছে আচ্ছা শুনলো 2019 মସିହା তো ফনি বাତ୍যা কথা কিছু তোর মনে ଅଛି ভাইনা এই ফনি বাତ୍যা কথা কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা যে পুরীরে মাଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା আচ্ছা বঙ্গোপসাগরে এক ঘূর্ণিবলয় সৃষ্টি হলা সে ধীরে ধীরে অবপাতর রূপ নেলা ওড়িশা সরকারଙ୍କର পাଣିপাଗ বিভাগ বাତ୍যা হব বলি জানিলে কিন্তু সে পুরী স্থলভাগ ছুঁবে বলি জানিলে ভাইনা হ্যাঁ সেইথিপাই সে আকাশবাদী যন্ত্র সাহায্যে লোকমানଙ୍କୁ সচেতন কলে সমস্ত লোকমানে বাত্যা আশ্রয়স্থলକୁ নেই চালি যাଆନ୍ତୁ ବୋଲି নমস্কার এক বিশেষ সূচনা এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারণଙ୍କୁ জনাই দিয়াযাଉଛି যে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট লঘুচাপ অবপাত রূপ নেই সারিছি যাদ্বারা ভীষণ বাত্যার সূচনা মিলুଛି এবং বৈজ্ঞানিক মানে এর নাম দিয়েছেন ফনি ଏହା সকাল 6 ঘটিকা সময় পুরীঠারে ল্যান্ডফল করিবার সম্ভাবনা আছে আউ এই সময়ে পবনর বেগ ঘণ্টা প্রতি 180 কিলোমিটর রু 200 কিলোমিটর বেগরে পবন বহিবা সম্ভাবনা আছে তেণু আপন মানুষ বিশেষ অনুরোধ সমস্ত জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে সমস্তে যথাশীঘ্র বাত্যা আশ্রয়স্থলକୁ চালি যাଆନ୍ତୁ জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যথাশীঘ্র সমস্তে বাত্যা আশ্রয়স্থলକୁ চালি যাଆନ୍ତୁ বাত্যা আশ্রয়স্থলକୁ চালি যাଆନ୍ତୁ হ্যালো ওহো কি ঝড় তুফান এতে জোরে পবন বহিলে যে ঘরর সবু কবাট ঝরকা ভাঙ্গি যাইথান্তা চারিআড়ে সবু গছপত্র ভাঙ্গি পড়িছি আম নয়াগড়ে যদি এতে জোর হয়েছি তাহলে পুরীরে কোন ন হইতিব হে প্রভু জগন্নাথ তোমার হে কি বিচিত্র লীলা প্রভু প্রতিবর্ষ যদি এমিতি বারম্বার বাত্যা ওড়িশাকু আসিব ওড়িশাবাসী বঞ্চিবে কেমিতি হে প্রভু তুমি তুমি বন্যা বাত্যা মরুড়িরে ওড়িশাকু রক্ষা করো প্রভু রক্ষা করো তুমি হে প্রভু হে জগন্নাথ আরে বাপা আরে কোন হলা বাপা মু পুরী যাচ্ছি পুরী ଯିବୁ হ্যাঁ বাপা বাত্যা ফনিরে পুরীরে বহুত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছি গছ পড়ি পোল সবু ভাঙ্গি যাইছি তার ସବୁଆଡ଼େ ছিড়ি পড়িছি সবু ডিভিজনু স্টাফ মানে যাচ্ছেন আম ডিভিজনু 20 জন স্টাফ যাচ্ছু আন্ধ্রରୁ ବି স্টাফ আসছেন আচ্ছা ଆମ ଶରଣ କୁଳରୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁ ଯାଉଛି ତ ହଁ ବାପା টুকু সুরথ সুরজ সমস্তে যাচ্ছেন আম সেকশনু সমস্তে যাচ্ছেন অলগা সেকশনু ବି যাচ্ছেন সেটি 7-8 দিন রহি কাম করিয়া পড়িব ହଁ ହଉ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାମ କରିବ ହଁ ବାପା ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବନି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଖିଆପିଆ କରିବ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେବୁ ରେ ବାପା সেটি তো ফোন টাওয়ার সব ভাঙ্গি যাইতিব ফোন লাগিব কি নাই সন্দেহ তথাপি চেষ্টা করিবি বাপা হ্যাঁ তুমি কিন্তু ঠিক টাইমরে তোম মেডিসিন খাউথিব মু ফেরিলে মেডিকাল ଯିବା তোম দেহ আউথরে টেস্ট করদবা আরে ମୋ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ତୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ବଡ଼ପୁଟି ଯିବା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଛି
ଆରେ ତୋ ବାହାଘରଟା କରି ତତେ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିଦେଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଯିବ। ମୁଁ ତ ପାଚିଲା ତାଳ, କେତେବେଳେ ଯେ ଖସି ପଡିବି କିଏ ଜାଣେ। ବାପା ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ଆସେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ହଁ ତମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖିଆପିଆ କରିବ, ହଁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବ। ହଁ ବାପା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ହରି ଦାଦାକୁ କହିଦେଇଛି, ସେ ତମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ ସବୁ କରିବି, ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାପା। ହଁ ତୁ ଯା, ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ। ଆସୁଛି। ଯା ଯା, ବଢିଆ। ଯା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେ କେମିତି କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। अय्यो अम्मा, ये की बात्या रे बाप। हाँ ये आम आंध्रारे मु केते बात्या देखिछि, हेले ये ओडिशा रे जो फनी बात्या मो जीवन काल भितरे देखि नथिली। ये जुआरे देखिबो खाली पोल गुराक भांगिकिरी सोइछि। हाँ डिपी गोटे हेले भी नाही, गछ गुराक भी लंबे हे कि सोइछि। की अवस्था है जी, ये जगन्नाथ धामरे पुणी ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को विपत्ति पड़िबार थिला। की फनी बात्या रे ओ बुआ, हम आंध्रारे एमिति आमे जीवन सारा भी देखिनु। राममूर्ति भाई, हाँ तमे एठी कोन करछ? तम ग्रुप परा मालती पाटपुर जीवा कथा। अरे जीवा को बाहर जुरे, हेला सेठी गले कोन हबो? अरे सेठी एबे 10 दिन हेला जाउछु, खाली बसिकिया फेरुछु, माल मटेरियल तो किछि नाही, काम हबो कोन? हाँ कहतिले आज माल मेटेरियल सब पळी आसीबो, आजठू काम स्टार्ट करबा। बुझिलु ना नयागड़िया भाई, एठी जो हईराण आउ जमा रहिबाकू इच्छा होउनी रे। काहे हला की? अरे ये जेइटा येडे हरामे, ये खोला मेला जागा पड़ीछि। हाँ मशाणी ठेले कि टेंटटाकू टाणी देइछे, हेटे कोन मनीष रहते ना ना, से हमको कोन बोली भाबिला कि ना 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 कोन बोली भाबिला। हाँ हये जो कोन उषुना बगड़ा चाउल भात हमको दउछि खाइबाकू, पानिया पानिया डाली दउछि खाइबाकू, आउ एठी रहियो बोली, आउ रहियो बोली। बुझिला राममूर्ति भाई, आम ओडिशा रे उषुन भात होची भारी प्रिय, सेइथि भाई उषुन भात कर दउछंती। आउ एही समय तमे जदी सब खोजिबो चलिबो। बुझिलु ना नयागड़िया भाई, अरे घरे मोर स्त्रीटा अरुआ भात को चारु पानी टिके आउ भेंडी भजा खाइबाकू देई पाखरे बसी बइले, एता मुहकू मोरा चाहि चाहि क्या खाइले सब आपे आपे पेट भीतर को चली जाए। हाँ आउ ये हमको बगड़ा चाउल भात दबो। लाइन मान भाई रे, को करिबी मो स्त्रीटा कथा भारी मने पडुची रे। सुन आज तो मेटेरियल सब पळी आसीबो, मन लगे 7-8 दिन काम करदेले काम सरी जीव, जा बाटरे जे गाँव चली जीवा। नाई रे नयागड़िया भाई, मो मनटा काई जमा बुझुनी, मो स्त्री कथा मोर काई भाली मने पडुची रे। ता बेणीर जो रजनीगंधा फूलर बास्ना, तार जो अंटा भंगा गजक मना चाली, तार जो मुचकुलिया हस, मोर तो खाली मने पड़ी जाउची रे। मो स्त्री की छाड़ी मु रही परिबिनी, ना ना एठा जम्मा रही परिबिनी, आज जेमिति हला ढो पळे। काम न सरिले तमे जीव केमिति? तुमको छाड़ीबो किए? ये छाड़ीबो किए? जीवु केमिति? अरे कोन हला कोन हला तमरो? मर गेले ये मर गेले अब्बा। अरे कोन हल्ला तमरो? ए राममूर्ति कोन हला? ए नयागड़िया भाई किछि आइली रे मोरो, किछि हेइनी, एटा एक्टिंग एक्टिंग। अरे ये मोरो हायरे दिया टाडू जियोली
ଯେ ଆଗରେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଗଡ଼ି ଯିବି ଆଉ ଗଡ଼ି ଆସିବି ଯେ ଛାଡ଼ିଗଲି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇଗଲି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ এইটা জমা ঠিক কথা নুহ। এই বিপদ সময় তুমি এমনি ঠকি গাঁকু চালিଯିବ এইটা জমা ঠিক কথা নুহ। তা ছড়া তুমি তো দেখুছ লাইন বিনা লোক মানে কেতে হইরাণ হচ্ছেন তাপরে ବି তুমি ঠক কাম করিব। ହେଲେ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯେଇଟା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ରାଗ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ? ହାବୁଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତା କି ପ୍ଲାସରେ ପିଟିକି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପକୋଡ଼ା ଚାଉଳ ଭାତ ଦେଇକି ଏ ମଶାଣିରେ ଟେଣ୍ଡ ଟାଣି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ରହିହବନି ଏଠୁ ଶୁଣ ପଳେଇ ଶୁଣ ତମେ ଏତେ ଆଉ ରାଗନି ରାଗିଲେ ନିଜର କ୍ଷତି। ହଁ ରାଗିଲେ ନିଜର କ୍ଷତି। ତମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନବ ତମେ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲାନି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନବ? ତାହେଲେ ସତେ ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଏ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ରାଗିବିନି। ଏଥର ବୁଝିଲଟି? କେମିତି କେମିତି ଏ 7-8 ଦିନ ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କାମ କରିଦେବି ତାପରେ ଆଉ ଯାଇକିରି ଯିବି। ଦେଖୁଛୁ ତ ସତ କଥା ତୁ କହିଛୁ ରେ ଭାଇ ତମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ ସୁବିଧାରେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ହେଲେ ତମ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ କୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ କି? ଆମର ଏଇ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ। ଆମେ ତ ତା ପାଖରେ ମାଳତୀ ବାଟପୁରରେ କରିବୁ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ମହାଦେବ ବାବୁ। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ? ହଁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ପୋଲ୍ ଆଉ କିଛି କେବୁଲ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ ଆସିଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ ଏବେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କିଛି ପୋଲ୍ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଇ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ ବାବୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକ ଗୁଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। କାର ଆଜି ପେଟ କାଟିଲାଣି କାର ଆଜି ହାରେନି ବାହାରିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଶୁଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କାମ କରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତମେ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଇକି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲେବରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ମେଟେରିଆଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ଆସୁଛି ସାର୍। ଆସ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କୋଉଠି ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ତ କୋଉଠି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସାରା ଏରିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍। କେମିତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନମସ୍କାର କିଏ ଆପଣ ମାନେ? କ'ଣ ହେଲା? ଜଗୁ ଭାଇ କି ଆପଣ ଚିହ୍ନାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ୍ଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଜଗୁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଫେରହର ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜେଇ ହେଇ ଜଗୁ ଭାଇ କି ଚିହ୍ନାହାନ୍ତି? ଶୁଣ ସେ ଜଗୁ ମୋ ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ ଲାଲା ଠକେଗା ନେଇ ସାଲା। 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲା ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ ଜଳୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ ଜଳୁନି? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆମେ ବାକି ରଖୁନୁ ଆପଣ କାହିଁକି 8 ଦିନ ହେଲା ସପ୍ଲାଇ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫନିର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଅଛି। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହୁରି ଦରକାର ପଡ଼ିବାରୁ ଅଲଗା ଡିଭିଜନରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଗେଇଛୁ ଇଭିନ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମଗେଇଛୁ। ସେମାନେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟିକେ ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫେଟେରିଆଲ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ହକ୍ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାସକୁ ମାସ ଦଉଛୁ। ଗୋଟେ ମାସର ବିଲ୍ ନଦେଲେ ଆପଣ ଲାଇନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କେମିତି ମଗେଇବେ କେମିତି କାମ ହବ ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆମକୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଇନ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆମର ଶୁଣିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ
ଆମର ଲାଇନ୍ ଧରିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ ଲାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା। ଯେମିତି ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଧରିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଧମକଉଛନ୍ତି? ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଜମା ଧମକ ଦଉନି, କାମରେ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ଗାଁ ଲୋକକୁ ଆଣିବି, ତମ ଏ ଅଫିସକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ନିଆଁ ମାରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେବ। ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଧମକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କଣ କହିଲ ଭାଇ? ପୋଲିସ କି ଜଣେଇବ? ଏ ବାବୁ ଭାଇ କହୁଛି ପୋଲିସ କି ଜଣେଇବ? ହଁ ଭାଇ। ଏ ଲାଲା ନା ଶୁଣିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ଲାଲାର କେତେ ବଡ ହାତ ପୋଲିସ ମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓ ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଓ କାମରେ ଲାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲା ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଚାହିଁବେ ସାରା ଏରିଆକୁ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଦେବୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଦେବୁ। ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସାହସ ତମେ ଲାଲାକୁ ଚିହ୍ନିନ। ଲାଲାର ତାକତ କେତେ ତମେ ଜାଣିନ। ଓ ଚାହିଁବି ଯଦି ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମକୁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲା ବାବୁ, ସେ ଧମକ ଆମକୁ ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଚର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ରହିବ। ଆମ ଏରିଆ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ରହିବ। ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଏ କୋଉ କାମରେ ଲାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା। ମୁଁ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦଉଛି। ଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ଚଳିବା ଦରକାର। ଚଳିବ। ତା ନହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଲାଲାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଓ ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। କୋଉ କାମରେ ଲାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲା ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଲାଇନ୍ ଜଳିବ। ଆପଣ ଯିବେ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବି ଦେବେ ଆମକୁ। ଏଇ ଅଛି ଆପଣ କଥା ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଲାଇନ୍ ଜଡ଼ିବା କଥା। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଲାଲା ମହାନ୍ତି ଭଲ ହାଣେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। କୋଉ କାମରେ ଲାଲା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା। ଆସ ଭାଇ। କ'ଣ ଯେ କହିବ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମ୍ଭାଳ ଆସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍। ସେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ସାର୍। ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ସାର୍ ସକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍ 11 କେବି ଲାଇନ୍ ତାର ଯୋଡ଼ା ଯାଇନି, ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା କେମିତି? ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ସେ ମାଳତୀପଟପୁର ମେଡିକାଲ ଡିଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ଦେଖ
ବ୍ୟାକ୍ ଫିଡିଂରେ ବୋଧହୁଏ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ମେଡିକାଲରେ ଜେନେରେଟର ଲଗେଇଥିବେ ଏମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ ତେଣୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଫ୍ଟିରେ କାମ କର ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ଟି ଫ୍ୟୁଜ୍ କାଟ ସର୍ଟ କର ଡିସଚାର୍ଜର ଲଗାଅ ତାପରେ କାମ କର କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜି କାହିଁକି ଦେହଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବୁଲେଇ ହଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟା ବୋଧେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରକାଶଟା ଗଲାଣି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଯେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରୁନି କୋଉଦିନ ଆସିବ କେଜାଣି ବାପା ପ୍ରକାଶ ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁଣି ଆରେ ବାପା ଭଲ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ତ ବାପା ପ୍ରକାଶ ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ ଆରେ ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ପ୍ରକାଶ ଆରେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ବାପା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ हे प्रकाश अरे अरे प्रकाश तोर ई कोन हला रे तो हाथ तो एक्सीडेंट रे चढ़ी गला हे भगवान बाध्य है कि डाक्तर मो हाथटा को काटी देले हे भगवान सचल मते या देखिबा को दिला ମୋ ପୁଅର ହାତଟାକୁ ନେଇଗଲ କି ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଥିଲି ତମ ପାଖରେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ଆରେ ତମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅର ହାତଟାକୁ ନେଇଗଲ ପ୍ରକାଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାପା ସବୁ ଦୋଷ ମୋହର ଆମେ ସେଦିନ ସେଫ୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସତ 11 କେବି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଏଲ୍ଟି ସାଇଡକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲୁ ଏଲ୍ଟି ଫ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ସର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଅଡ୍ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା ବାପା ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଆରେ ପ୍ରକାଶ ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଚିଲା ତାଳଟାଏ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖସିଯିବି ହେଲେ ତୁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଦେଖିଲ ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଲାଇନମ୍ୟାନଟି ତା ହାତ ଟିକେ ହରାଇ ବସିଲା ଆମ ସମସ୍ତ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନେଇ କାମ କରିବ ଆଗ ସୁରକ୍ଷା ତାପରେ ଯାଇ କାମ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ